Kublai yapi barok yang ngobha yapi syakane ka video translation. Kane kadai kalenong ka baar jongka beginners level 4 family members vocabulary. Menta hakane kalenong ngan penkela ya kiktien kibaya dai bat kibahi yang asem ngan penkela ya kiktien naka English syaka Hindi bat syaka Khasi. Ka video kan long ka banyera bahayapi banang ban ngautu bat bantip yaki meaning. Takadaw nga bahaya pay nado basdang hado bukod kanika video kanang bapin sngoto bha. In English, parents. In Hindi, mata, pita. Ngabha haka Hindi, mata, pita. In Khasi, imay, ipa. Kanmabhay kane haka English, parents. Kabumud haka Hindi, mata, pita. Haka Khasi pat kemud imay, ipa. In English, children. In Hindi, bachche. Ngabha haka Hindi, bachche. In Khasi, ki khun. Kanmabhay kane haka English, children. Kabumud haka Hindi, bachche. Haka Khasi pat kemud ki khun. Children's kemud bachche haka Hindi haka Khasi pat kemud ki khun. In English, grandparents. Ngabha haka English, grandparents. In Hindi, dada, dadi, lane, nana, nani. Dada, dadi, lane, nana, nani. In Khasi, mayit, pait. Mayit, pait. In English, grandparents. Kabumud haka Hindi, dada, dadi, lane, nana, nani. Haka Khasi pat kemud mayit, pait. Kenmabha ya imayit bat ipait kikot grandparents. Haka English, haka Hindi pat kikot dada, dadi, lane, nana, nani. In English, grandson. In Hindi, pota. Ngabha haka Hindi, pota. In Khasi, uksiu. Kenmabhay kane haka English, grandson. Kabumud haka Hindi, pota. Haka Khasi pat kemud uksiu. Kenmabha ya uksiu kikot grandson. Haka English, haka Hindi pat kikot pota. In English, granddaughter. Granddaughter. In Hindi, poti. Ngabha haka Hindi, poti. In Khasi, kaksiu. Kaksiu. In English, granddaughter. Kabumud haka Hindi, poti. Haka Khasi pat kemud kaksiu. Kenmabhay kane ya kaksiu kikot granddaughter. Haka English, haka Hindi pat kikot poti. In English, father-in-law. In Hindi, sasur. Ngabha haka Hindi, sasur. In Khasi, ukthau. Ukthau. Kenmabhay kane haka English, father-in-law. Kabumud haka Hindi, sasur. Haka Khasi pat kemud ukthau. In English, mother-in-law. In Hindi, sas. Ngabha haka Hindi, sas. In Khasi, kiau. Kenmabhay kane haka English, mother-in-law. Kabumud haka Hindi, sas. Haka Khasi pat kemud kiau. Kenmabhay kane ya kiau kikot mother-in-law. Haka English, haka Hindi pat kikot sas. In English, brother-in-law. In Hindi, sala. Ngabha haka Hindi, sala. In Khasi,
kan kan ma bhai kane haka English brother in law kabumud haka Hindi sala haka khasi pat kamun kan kan ma bhai kane ya ukan ki khot brother in law haka English haka Hindi pat ki khot sala. In English, sister in law. In Hindi, bha-bi. Snabha haka Hindi bha-bi. In Khasi, kong kanse. Snabhai kane haka English, sister in law. Kabumud haka Hindi bha-bi. Haka Khasi pat kamud kong kanse. Kan mau bha ya ka kong kanse ki khot sister in law haka English haka Hindi pat ki khot bhabi. In English, son in law. In Hindi, da mat. Snabha haka Hindi da mat. In Khasi u persa kurim. Snabhai kane haka English son in law. Kabumud haka Hindi damat haka Khasi pat kamud u persa kurim ya u persa kurim ki khot son in law haka English haka Hindi pat ki khot damat. In English, daughter in law. In Hindi bahu. Snabha haka Hindi bahu. In Khasi ka persa kurim. Snabhai kane haka English daughter in law. Kabumbat haka Hindi bahu. Haka Khasi pat kamud ka persa kurim. Ya ka persa kurim ki khot daughter in law haka English haka Hindi pat ki khot bahu. Khu ble yapi baro suggestion nga kermen scam ba phila nang bat phila sngo tho ka to kat ne lang ba ka ne ka video te ya ka bam ta tangang ni hi ngan se kan do bat phi ha ka lenong ka balai chong ka beginners level 4 family members vocabulary shu sapai ya ka ne ka video na ka por sha ka por but practice na ka por sha ka por khanang ba phin nang bat sngo tho klak loi ta sumar ba ya lade and keep on learning.